Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela Babu Dokotela Babu Isizwe ujabule umfana muhle ngathi khehla kuseyuyena umzulu wamancengisa ngisol futhi angixolisa inhlobo lana sinika ithuba lokuthi nibe nohlelo ukuthi nike nibuka ama video lapha ama video soke khuluma ngento ezisikhathazayo emakhaya lapho mhlawumbe sikhuluma ngento ukuthi uzivera kanjani ezitheni zakho wenza kanjani uma uhlushwa ingane ekhaya wenza kanjani uma uhlushwa umkhonyana wenza kanjani uma enkantolo ufuna ukuthi icala ulwini wenza kanjani uma wena uyimanje ubone ukuthi lo muntu khona into ayisebenzisile ufuna ukuthi lento ingasakuphazami yonke lento kule channel uyayifunda sikufike la ekutheni sizohamba sikunike into ozoyinamathela odongweni wena uma ummeli ungenzi kahle ema office akho sizofika futhi nalapho futhi Babu Dokotela Babu Isizwe ujabule umfana muhle ngathi khehla. This is our address. The address is Nedbank House Building 19th floor, Umgaqo number 72, Dennis Harley Street, that is in Durban. Corner of Queen Street and Albert Street ngamagama amadala. Babu Dokotela namhlanje sikuphathele itopic ethi Isisefo Sedlozi. Isisefo Sedlozi. Iloko ihlupha ke lento. We were once told ukuthi thina abantu abamnyama besikhonza amadlozi. And mina ngine proven fact according to the study of anthropology, we never worship anything. We as Africans, we never worship anything. And only these barbaric people, Scandinavians, abafika baba nomqondo ukuthi thina besikhonza amademoni esafuza sikhonza uNkulunkulu wabo ohlala eplangweni. We never worship anything. Africans has never worshipped anything. We never worship anything. Njengamanje sikhuluma ngokuthi sesizesa worship izinto ezirong. Lezi zinto zabuya nama spirit esingawadingi esingawazi because sesifundiswa into ekuthiwa iworship. Nanso ke into ithi asilisefe ke le moya esiza namadlozi kuthini eza namathongo kuthini sisefe idlozi sidiphathe ethongeni kwazi ukuthi mekufika ithongo kwena kufika ithongo mekuzidlozi kwena kuzidlozi yabo then kunabantu bakithi abahamba nezinkulumo ezazizimbi kunomuntu wahamba engasakhulumi kwanento ayifuna ukuyikhuluma uloke efika kuwena manje kuvimbela izinto ngoba ufuna ukukhuluma kwena into ezoqhasha nomndeni kuthiwa ayizwa ke nganasibanibani yona into nina ayizala ayishela wona la ukuthi iloke sitshela into ukuthi ithi sekufika ugogo wathi inkifi wathi inkifi akayingani ukufuna umsebenzi asebenze ulethethe uphuphu ugogo ithi phuphu ugogo kuphi ahamba mphuphe kubo afuna baba kambu amthola ukuthi ungalapha engisho ukuthi lento ukuthi uzoloku uphupha into utshela abantu asilisefe idlo sensakho umuntu okulisefe asilisefe idlo ngoba kunabantu ngempela even abanye abakwazi ngisho ukusebenza namhlanje yile dlozi ekuthiwa likhona sebenza umuntu awelo isikhafula sebenza umuntu awelo amafutha emsebenzini ashe e-restaurant awukwazi ukusebenza wena wedwa welo umgodi kade wagcina kwawitshela kushaya kwavaleleka abantu ngenxa yokuthi uze nemoya e-attached e-wrong ngalo ndlela kuyadinga ukuthi siyisefe lento understand uthandana nomuntu wesilisa done nothing wrong awukakalala ngisho ukulala naka sasibona isidingo sokukhuluma nawe asana kublock futhi how ebusuku lalo uthe ulale kahle baby wathi nxa sweet wavalela sekuseni uthi sekublockile because kunalento engakufuna ukuba uba constructive kunalento le engakufuna ukuthi uye phambili uyazibuza ukuthi umzimba wakho uzonqunela abantu bazibaye babangaki before kulunga izinto yini ongayenzi kumuntu and kanti kunaledlozi leli elihamba nawe elingafuni lutho osondela kuwena ngaphandle ukuthi kubilona elidla izinto kuwena lento isikhathazile ngoba mina njengenyanga nathi siyadeserve ukuthi sike sobona ama social worker because umsebenzi wethu uba too depressed kanti abantu beza namadlozi angasefiwe awu understand ngiyakutshela mina wena ngoba lento understand angicela ukukutshela anginandaba ukuthi uzongithatha kanjani ukuthi kwathiwani ngami kodwa namhlanje mina ngikutshela lento it is standing and uyayazi ungenile enkonzweni yetende wacika ukuthi nje labantwana aba worship into engapheli kanti umfundisi ushumayela nini la wena uzwe ukuthi uyasiza umfundisi washiya phansi wangena enkonweni esontweni lamaRoma wadina ukuthi kufundwe iRosal nomphela kade ukhathela ukuguqa washiya phansi inkonzo engakapheli wena njalo ushiya phansi wena wasiwe enyangeni kwathiwa lenyanga ifika ngo10 ushayela u10 afika ngalo muntu washiya phansi
wayenyangeni ehlezi ikhona efika early labo butho laba benu yakunika imithi wathi lo muntu uzobe njena nje angisiza ngani ngcono ngisho Babu Dokotela ogqoka into ezibizayo umuthi awulaphi indlento lengigqokela yilaphi lento umuthi okulaphayo stop judging people ukuthi banjani mina ngimgceleza ngokotini ngwaveza ngihlala phela ngafika kuqala emhlabeni majority eningane ngiyanibulala ke ngejwisho kalondlela indwanga yilaphi idlozi ke ilapha sithi ufuna silisefe ngoba ilona ledlozi likubhayizisayo umuntu uzokusiza uhlezi ubeka amabala umuntu uzokusiza uhlezi ubeka amabala lelo dlozi siyalisefa ke namhlanje ingane zakho gogo yini zingasebenzi zonke yini ezingahlawuliwe yini ingane zakho kunye ezishaya amahloni ukuthi ma kunento engisafuna ukutshela kodwa angazi ngizokutshela ingane ifuna ukutshela isikhiphi isisu sesibili because ayikwazi ukuzibona la ekhaya nje wakugcwele kanje naye iphinde ilethe enye ingane ithi mangane ngizokodwa ngene 40 kodwa zobe isikhuluma ingane ithi kodwa manje obe noshukela nje akazosana shona imeza ukuthi ngikhiphe isisu zenu kanti kunale dlozi leli lifuna ukuthi lisefe hlanganani ke nivumelanani nize kuBabu Dokotela nobathathu nobabili wedwa noba ufonisha ukuthi Babu Dokotela sesithatha isinqumo ukuthi lento wayikhuluma ithinta thina njengomndeni sithatha isinqumo ukuthi ke size kuwena uzosisefela leli dlozi leli esifuna ukulisefa ungakhohlwa ukungiphathela amaphakethe amaswidi uma ufuna silisefe ngicela nje ungakhohlwa lokho uphuthuma ungiphathela inyama i-T-bone steak ka 100 rand lokho nje uyafika nje usukuphethe uyasho Babu Dokotela nanzi into engiziphethe ngizosefa labantu laba sengiyasho ukuthi mina labantu sizobasefa kanti ngoba labantu mesibasefa asefa abantu bathi sisefa kusukela kuma miscarriage yakho uyintombi uzubo ugogo bemhlophe ikhanda zonke lezo zinto ufuna siyisefe kuwena ufuna siyisefe lezo zinto ngoba kunje ingane zakho wamabana miscarriage awu2 lama miscarriage in the realm of the spirit they are blocking these children to prosper there is why abazukulu bakho ngathi bayimdlwembe benamakhanda amakhulu nje ile moya wena ohamba nayo oyithelela kule ngane ngoba mekukhulunywa ngalezi zinto lezi wena uyithatha kancane yabona nje ngizoyisho lento kodwa iyadabukisa kunengane namhlanje esilimpompo kuvaliwe res ihlele ngaphandle ingane yakho ilana nabafana ngenkane jointini izama ukuthola imali yokubuya akubuyeki ngoba yahathema ihamba nedlozi wrong ayikho imali yokuthi niyibuyise kufuza ukuthi ingane ibhejwe kuze ukuthi ibuye hleli ingane yakho manje lapha ehlisa iphende kuphela etavern ivala itavern ihambe lala nomfana kusasa iyabuya futhi izolala nomunye kuze kuhlangane imali ukuthi ibuye eThekwini kunengane la eThekwini isigaxaza umgaqo zase Eastern Cape zilala nobaba abadala kuze uthi zikwazi zibuyele emuva eEastern Cape ayikho imali amandlozi akhona awasefekile ayingcuba venga amanyafa kunomuntu owafana esephuma impethu nangamgeza impethu nathi mzala vese isilonda sibule ugoqana vese lo muntu emoshwala fe bamshange hosepipe kuhlakaza kwa lezo mpethu nina nomndeni anizange ngizigezele zampethu lo muntu lo mebuya nempethu unakhela nesidina nesinyama engisho ukuthi lento engiyikhulumayo angicabangi ngiyayazi asilisefeni idlozi lethu silenze libe yilento ingane yakhe isuke la eThekwini yayipitoli yomfana isiphenduka iphara lapha epakisa imoto because of idlozi leli engasile sidlozi lidakwayo Babu Dokotela uthi namhlanje siyalisefa woza Babu Dokotela uthobeke ingane yakhe ayingagqoka ibhluku imizoba mina ngiyena unyanga uboyfriend awuzoze uzongichama la ayifiki igqoke nje kumuntu esifazane ngoba yumuntu esifazane mesithathwa ke siwe emakhehleni iyobingela liyasho ukuthi sifikile kaZuma izocela ukuthi namhlanje sigeze into ukuthi Babu Dokotela bawesizwe bawujalo mfana ofleja khe lomzola amancengesi siyabonga Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel